Dužinu i pokret Genhajer priteže njene visine. Njihovi nač skoro glave na poziciji Ans na Pekoviću Helen. Poloviši predlozi za pokret Lister na Čiru Vestranaru. Kao ga Žugar priteže Kuliću Nevašaku Jakovina. Na poziciji Ans na drugoj Helen izgubljena u Čiru, na poziciji Helen. Potom Cister Markaza. Fortuna Cister Markaza, Ans, iznutra, Genhajer, potom Helen. Preskačao protiv prašine, iznutra, Fortuna Cister, spolja Markaza, Beograde, St. Leger, vidimo da je Jansko koji kupi u krunu, iznutra Fortuna Cister, spolja Markaza, treća pozicija Genhajer, četvrta, sada već treća za malu Ans, dalje krenula 14 Srbije. Cister. Fortuna Cister Markaza, Markaza na blagu, Fortuna Ans, Helen, staje nago, Genhajer, krenula je Helen, treći Ans, Markaza na čelu, stala je Fortuna Cister, Markaza, dužina i pokret, Ans, Helen, Fortuna Cister, Genhajer, Fortuna Cister, Markaza imaju dalje, Helen, prvi korak čemu Benezanca od Milana Pokolja, ne prvi do Helen, Markaza drugi korak čemu Benezanca, Milan Željković, Neđan Milan Pokolj, izgubio Markaza, Podanac. To da, isti trener. Ans prošao, Markaza ostavio, sada bliže Željković, ali sada je kasno. Ans, Markaza. Ans, Markaza. Idem trener ostavio u borbi za Evropu. Uzeo St. Leger ispred konja koji je bio fantastičan srednje prugaš, ali kasnije je došao i do najviših zvanja u našem sportu. Litkarska nadmašio ga sa produktivom porodice Janković-Pekar i u rukama Dimitrija Šendekovića, trenera Tamare Šendeković. Pekar odlazi u ruke Milana Pokolja, a potom i u ruke ćerke trenera Tamare Šendeković.